kod nas ozbiljno, institucionalno ili u nekom drugom esnafu preispituje stvarnost. Pa dobro, gledajte, još uvijek smo mi, bez obzira na sve probleme, društvo u kojem postoje intelektualci. Sada, intelektualci su također u raskoraku između toga što vide da ne mogu ništa puno da promijene i toga što ne mogu da prihvate da ta opozicija koja bi trebalo da ponudi alternativu, ona uopšte ne mari. Znači, da vam još to pojasnim u ovom trenutku. Kad bi se sutra promijenila vlast, pa Draško Stanivuković bi bio veći autokrata od Milorada Dodika 3 puta. Mislim, to građani vide. On je dečko, ima 32 godine. On se ponaša kao da je on stvorio Republiku Srpsku. Kao da on treba da vlada vječno. On već sad ističe svoju ambiciju da bude predsjednički kandidat sljedeće godine. Pa kako s 33 godine da vodiš Republiku? Evo, ne znaš da vodiš grad već 5 godina, grad je u haosu. To je prvo. Drugo, sve neistomišljenike odmah etiketiraju. I Stanivuković i drugi opozicionari. Ja posle svake emisije dobijem ili nekog nastupa koji je rijedak, hvala Bogu, osim kod vas u RS-u nigdje, a na nekim televizijama u Sarajevu, dobijem pljuvačinu, dobijem neke uvrede, klevete, čak i prijeteće poruke. Vi obično pričate s nekim argumentima. Ma da, ali gledajte, ne žele oni argumente. Oni neće sutra nazvat pa da kažu, a šta si ti mislio sad kad si rekao da sam ja mlad ili nesposoban ili ne znam čitati istraživanje, ne mene, ne mora zvat mene, zove bilo koga. Šta je mislio onaj Močević kad kaže šta ima u tim istraživanjima? Pa ima u Banja Luci ljudi koji se u to razumiju, ne trebaju mene zvati. Ja im se ne bi ni javio. Ali taj Draško Stanivuković će biti veći autokrata od Dodika, jer Dodik je došao na vlast sa 40, ovaj hoće da dođe sa 33. Pa šta smo dobili onda? Ma nismo ništa, jer smo vidjeli juče kako se bahato i bezobrazno ponaša prema novinarima. Stanivuković, da ne govorim šta, od 32 godine, juče je novinar, konferencija je završena. I odlazi. Pa kako? Nenade. Znači, da ne govorim sad o svim drugim stvarima. Tako da se vratim na vaše pitanje.